Oringe inkogwate ogeni tukithina mbere nstoni cietu ni ati sinodi ya Nyambene niyo yarua kwanira kuma utongoriani wa Bishop Joseph Ntombura. Ukorokera Bishop wao nanirite kugwata mbaru kamiti iria inenkeretwo bwira wa kuthamia utongoria kuma kiri Ntombura ukorokera ithurano. Bamwana oguni mauritie amemba makanitha ino ya Methodist mategetikire kugaukanwa kumania na nkusanyo iri kuonekana tha ino oguni Nicholas Chabari hataririe. Nte kumenya mete atea lakini kinyabwe no bunjanji bokamenya bwa mete atea no ntunyabwe buronere. Tote kwaria manto ya presenting Bishop Joseph Ntombura ni onto kinyabwe bokumenya Bishop Ntombura na umere ofisi na kwina bange baikuo kwina baraba yokirie kanisa na rira bayokirie kanisa batu turiwa atire uroka ura mami noe baba Anonto makira athaina uragurite kanisa ya MCK ni atongeria abatene kana presiding bishops ibatene baraba kamiteni iretongoretie manto megie guchencha utongeria ba kanisa ino ende seinondi ya Nyambene ni jititie na kaju kamwe ate bakathi na mbena kubateja na kubathingatira na kinya kubathikira sinondi yetu ya Nyambene ikarita ngugi na team ira mandate kana inenkeri kanya ka nikende watithania kanisa nikenda ibangania kanisa na nikenda ireta kuora na utongeria burabu itikirika ndene ya kanisa yetu itukumenya kwina team wirio lakini itukwenda kuwa presenting bishop former presenting bishop baraba nenkeri kanya ka nikenda batutongeria batwe sinondi ya Nyambene tukawatanira na buraba atwira kirira kiraba atwa nikenda tumba ochokia kanisa ye areba tikwithirwa iri na nikenda kinyangu engai eta na mbere urakwagirite bakinenkanira ripoti eno utugo obwa gukira emunthi batongoretwe ne Bishop Alice Imutuma baugite muno nkuruki isinondi eno kaithiro ajena akinya amaromba ntuite kuraja nikenda batinambe na kurombera akanisa eno ya MCK wa mwana kuga ate bakathingatira magodho monthe mamakanenkaniro ne kamitire gwatirite utongere bwa kanisa eno thaino ni ontu kutena conference thaio buraka conference ikaraanthe ka itamantu batu twe tayari kuritangwe na mwelekeo yura yokanenkanirwa ni standing committee ya conference yara yonthe bakawatanira bacemania bawatanira batu a mwelekeo sinondine yeyetu tukaitania na mantu jau na tukawatanira twi gintu kimwe nikenda kanisa yethirwa ni kuritangwira ibati kurita utumiria ruteto rwa mwathani wetu Yesu Kristo tukuwatanira tukaseti ntuko ite kuraja ire kethirwa ina synod prayers nikenda turombera kinya process ire kuendelea nikenda kethirwa ire process ira ikuwiria mwathani nere katuretera utongeria bura bukareta kanisa ye amwe twinde tuwatanire twi kintu kimwe nikenda kinya itharimo bya mwathani bikethirwa bire amwe na bautwi Komegebe North Betankulas Chabari.